Pemirsa mata tanduran tanaman bunga resa jeroning kadadosang hobi saha presida Kalimbakang dados pertanian skala besar miwah genah ngerereh pengupa jiwa. Selanjutnya nih ide dane mangda uning ring tata cara miara tanaman bunga inucap. Panglimbakang tanaman bunga nenten kedadosang hobi kemanten nanging presida pindah kegenah ngerereh pangupa jiwa. Kawibuhan indik tanaman bunga sane mangkin sampun saya nincap. Parindikan punika presida keanggen ngerereh pangupa jiwa ring sektor pertanian. Nanging sedurung nabdabin panglimbak tanaman bunga punika ida dane mangda taler uning indik tata cara miara tanaman bunga sane patut. Untang indik tata cara miara tanaman manutin soroh tanaman sane jagi ketandur. Uratiannya ring teknik penyiraman air sane patut. Idedane mangdani uning indik volume air sane kabuatang ring soroh tanaman sane ketandur. Indik tata cara miara tanaman ritat kala sampun ngicenin toya inggi punika mangda tanaman stata keni ai. Kawigunannya mangda proses fotosintesis memargi becik. Ring makudang-kudang soroh tanaman minekadi wowohan jangan bunga wiadin tanaman idedane patut mesti kayang indik suhu miwah tingkat kelembaban sane becik punika sane pinaka silih tunggil tata cara miara tanaman akeh tata cara mangde tanaman nenten keni pinyungkan makudang-kudang strategi presida kemargiang pamekas tindakan pencegah hama. Nabdabin nganggen pupuk alami taler perawatan organik sane nenten medaging buatan kimia berbahaya. Tata cara sane kaping untat inggih punika pinidangan indik nyaga keresikan ring wibidangan taman pot mangde nenten wenten lu plastik kaleng wiadin piranti sane kaon gulma utawi tanaman pengganggu patut kakaonang idedane punika tata cara metetanduran tanaman bunga sane pinidangan dumogi presida dahat mabuat. Desak Aryani